tugiye kumva rero wari uzi ko uyu munsi ni agashya twabazaniye mu biganiro byacu bizajya bisozwa na wari uzi ko. Reka tubitege amatwi twumve uyu mutumirwa wacu niwe ugiye kujya tugezaho wari uzi ko ya buri munsi. Wari uzi ko? Ese wari uzi ko mu muntu harimo icyiza n'ikibi? Icyo umuntu agaburira ari cyo gikura. Niba ugaburira icyiza kikurimo uzajya ushisha mu mutima wumva, ariko niba ugaburira ikibi kikurimo uzamungwa. Abakurikiye Menyesha TV twongeye kubasuhuza aho muherereye mu mpande enye z'igihugu cyacu, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Turabashuhuje aho muri hose, ndetse ntitwakwibagirwa n'abari hanze y'imipaka y'u Rwanda, bari mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Muri aka kanya rero tugarutse mu mwanya w'amakuru, nta mwanya amaze kumenyera w'amakuru buri munsi. Mbere yuko rero tubagezaho amakuru yacu y'uno munsi, niba uri mushya kuri urubuga rwacu rwa Menyesha TV, kanda subscribe udushyigikire, kandi natwe icyo tuzadushyiraho kigihita kikugeraho ku buryo bukoroheye, ndetse n'ubishobora utange comment ndetse na like. Iyo utanze comment bidufasha kumenya ibintu dukora niba bikunyuze tugakomerezaho, cyane niba bitakunyuze tugashakisha ibindi byiza bitewe n'ibitekerezo byanyu. Buriya tubayeho ku bwanyu, tubayeho kubwo ariko ari mwe dukorera. Rero ibyiza ubona ibiriho batari byiza neza, wavuga ati mwahindura gutya, mwakora gutya, mwakomeza ibi, tukabasha kubakorera tubona ko koko namwe turi kumwe. Tugiye rero kubagezaho amakuru. Uyu munsi turibanda mu Rwanda cyane, no hanze y'u Rwanda turahagera, nko mu gihugu cy'Ubushinwa turajya, hari inkuru nziza cyane, ndetse no mu gihugu cya Kenya naho turaza kuhagera, ariko mu Rwanda turahibandaho gatoya kurusha uko twajyaga twibanda hanze tukaza mu Rwanda gakeya. Amakuru yacu y'uno munsi rero tugiye mbere y'uko nyatangira, reka mbanze mbibwire, nitwa Mutabaruka Joel, tuzaduhora tubana muri gahunda y'amakuru. Amakuru y'uno munsi rero turi ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12, twinjiye mu kwezi gusoza umwaka. Nizeye ko mumeze neza muri izi mpera z'umwaka, kandi nanakwifuriza komeza kumera neza. Amakuru yacu y'uno munsi rero turayahera mu karere ka Musanze, ku mupaka w'u Rwanda na Congo. Hafatiwe umusore wari utwaye imodoka atwayemo igipfunyika cy'urumogi. Polisi zishinzwe umutekano wo kurinda ibintu bya magendu ndetse n'ibindi byaha yahagaritse imodoka iri kuzisaka, nk'uko basanzwe basaka imodoka. Basatse iyo modoka basangamo igipfunyika cy'urumogi kirimo ibiro 57 by'urumogi. Uyu rero yahise afatwa, abazwa ku bw'ibyo bintu atwaye. Agifatwa rero yahise avuga ko ari urumogi avanye i Goma muri Congo, akaba yari yahawe ikiraka n'umucuruzi wo muri Rubavu, amubwira ko narumugezaho aramuhemba amafaranga y'u Rwanda 1,100. Ayo yose rero akaba yapfuye ubusa kuko yatawe muri yombi atayabonye, none akaba agiye kujya muri gereza. Rero abakora ubucuruzi cyangwa se abashaka amafaranga, no cyane muri izi mpera z'umwaka, urumva ko agiye gusoza umwaka nabi, shaka amafaranga mu buryo bwiza, mu nzira nziza. Ntabwo ari ngombwa ngo ushake amafaranga ari uko wagiye gukora ibyaha cyangwa wagiye gukora ibitemewe, ahubwo shaka amafaranga, higa ubuzima. Nibyo twese nicyo kidutunze, no guhiga ubuzima, ariko uhige amafaranga mu nzira zemewe, mu nzira za nyazo. I Kigali imodoka yahindutse indege. Aha hari mu mudugudu wa Nyabisindu, umurenge wa Remera, ho mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali, aho umukozi wa hoteli imwe ukora muri serivisi guseriva abantu yasabwe gusohora imodoka yivane muri parking igiye mu muhanda igende, aza kugira hari kwibeshya, aho gukora kuri feri akora ku muriro, awukoranaho imbaraga, imodoka iraguruka, abantu bashiduka yageze hejuru y'inzu. Aha rero muri kumva ko gutwara imodoka udafite ubushishozi, udafite
kugenda ukurikiza amategeko, ukurikiza ibihari mu modoka bigendanye no kuwitwara neza, biteza impanuka. Gusa gishimishije muri iyi mpanuka, umuvugizi wa polisi ushinzwe ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda yatangaje ko mu mujyi wa Kigali, yatangaje ko iyi mpanuka nta muntu wayiguyemo, nta n'uwo wayikomerekeyemo, ariko inzu yo yangiritse. Yakomeje rero agira inama abatwara ibinyabiziga ko bagira ubushishozi, bakitonda, bagatwara imodoka bakurikije amategeko yo mu muhanda uko abiteganya, mu rwego rwo kugira ngo birinde impanuka. I Bugesera haravugwa ibura ry'intebe mu mashuri ndetse n'amashanyarazi mu mashuri. Aha rero ni mu karere ka Bugesera, cyane cyane bibanze mu murenge wa Ririma. Habaye igikorwa cyabereye mu karere ka Bugesera. Hari umushinga bita Faith Victory Association. Ni umushinga ushinzwe guhuza ubuyobozi n'abaturage, bakumva ibibazo birimo, bagashakira hamwe ibisubizo. Aha rero uyu mushinga wasuye mu karere ka Bugesera ibigo by'amashuri bimwe na bimwe, basanga abana biga bicaye hasi, nta ntebe ziba mu mashuri, ahubwo umwana akiga yicaye hasi. Umwana niga yicaye hasi nta kintu azacyura, nta kintu azatahana. Rero ahangaha uyu mushinga nuko wagiye hari mu karere ka Bugesera, ni mu mpande zose, ariko uhuza abaturage guturuka ku rwego, abayobozi guturuka ku rwego rw'akarere kugeza ku rwego rw'umudugudu, bigira hamwe ibibazo. Aha rero umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ririma bamwita Sebarungi Ephraim yatangarije Imvaho Nshya ko hari ibibazo byinshi abaturage babagaragarije ariko badafitiye ubushobozi bwo gukemura. Ni ukuvuga ngo ari ibibazo by'amashanyarazi, ibibazo by'intebe mu mashuri, byabaye byinshi cyane birenga ingengo y'imari akarere kagenerwa. Ubusanzwe rero iyo ibibazo birenze ingengo y'imari akarere kagenerwa, nta kindi uretse ubuyobozi gufatanya n'abaturage bakishakamo ibisubizo. Iyo bidashobotse ni ugukorerwa ubuvugizi, bikazakenera izindi nzego zibifitiye ububasha. I Musanze abaturage bari kwicuza. Mu karere ka Musanze, murenge wa Kinigi, abaturage bari kwicuza bikomeye cyane. Bati rero bari kwicuza iki? Abaturage bano baturiye ibirunga, batuye i Musanze mu murenge wa Kinigi usanzwe uturanye n'ibirunga, bari kwicuza igihe bataye igihe ku makuru y'ibihuha. Hari umuturage umwe witwa Nzayituriki Albert, aratangaza ko yahombye imyaka 30 yose nyuma y'ihagarikwa rya jenoside yakorewe abatutsi 1994. Abatsinzwe bahungiye muri Kongo, abandi bajya kurema imitwe y'iterabwoba nka za FDL n'izindi. Abaturage rero baturiye hariya Ikinigi muri Musanze bari baturanye na biriya birunga byo hakurya muri Kongo, ariho abahunze babaga bihishe. Ababaga bariyo bakajya batuma abantu kuza kubwira abasigaye mu Rwanda, cyane cyane biriya bice bya za Musanze bahegereye, namwe nimuhunge muze tuzasubire gufata, dusubire mu Rwanda rwarabaye u Rwanda twafashe rw'igihugu cyiza. Abo baturage rero harimo ababyumvise, harimo n'abatarabyumvise. Ababyumvise babashije guhunga, basanga abo barorongotanye n'undi bahunze, ariko abatarabashije kubyumva bagumye mu gihugu barakora, ubwo bakaba barateye imbere. Aba rero bashutswe na bariya bahunze, bakabashuka ko bazaza gufata igihugu, bahoraga bagezwaho amakuru y'ibihuha ko FDL igiye kugaruka igafata igihugu, igasubiza igihugu ku murongo. Aba nabo bakajya bahora bumva amakuru y'ibihuha, aho kugira ngo bakore, ahubwo bagahora bumva ko hari intambara iri gutegurwa, bigatuma badakora. Rero bakaba bari gutangaza ko
bari kwicuza igihe cyabo bataye muri icyo gihe cy'imyaka 30 yose ishize. Barakoraga bakanakora bagununwa batizeye ko ibyo bari gukora koko bizaramba. None ubu ngubu bakaba bamaze kubona icyerekezo cy'igihugu cyacu ko ari cyiza, bakareba bagasanga baratakaye, ntibashobora gushyikira bagenzi babo bakoze mu gihe gikwiriye. Ubu ngubu bakaba bari kwicuza bati twasigaye inyuma kubera gukurikiza amakuru y'ibihuha ngo FDL rizaza ry'igihugu, abantu aho gukora nubwo bakagendera muri uwo muco. Ngo rero bakaba bari kwicuza ko batakoze ibintu ku gihe cyabyo. Rero tujye twebwe dukora ibyacu, iby'umutekano tubiharire inzego z'umutekano kandi z'igihugu cyacu zirabishoboye nta kibazo. Twebwe dukore imishinga, ibyo dusabwa gukora, ibindi by'umutekano, iby'ibihuha ntibitume tutikorera akazi kacu. Mu Ruhango abantu benshi bagaragaye bari guhondagura umuturage. Aba bantu benshi bagaragaye bari guhondagura umuturage barimo umukuru w'umudugudu witwa Mungabire Victoire, hakabamo ndetse n'ushinzwe umutekano muri uwo mudugudu witwa Nteziyaremye Emmanuel, ndetse n'undi mugabo umwe witwa Mugiraneza Benjamin. Aha rero ni mu mudugudu wa Murambi mu kagari ka Birima mu murenge wa Kinazi wo mu karere ka Ruhango, aho abaturage batunguwe no kubona abarimo na mudugudu ari umuyobozi w'umudugudu uno mudugudu witwa Murambi bari guhondagura umuturage ndetse na mutekano ushinzwe umutekano mu mudugudu bari guhondagura umuturage, bari kumuziza ko ngo yabibye telefone ariko batanayimufatanye, ahubwo ari uko gusa bari kumukeka. Baramuhondagura, baranamukubita, baranamukomeretsa. Polisi rero ikaba abantu barayihamagaye iratabara, abo bantu bose ibata muri yo. Umuvugizi wa polisi y'Amajyepfo yatangaje ko yafashe aba bantu barimo na mudugudu n'ushinzwe umutekano. Aba bantu bari bari guhondagura umuntu, bakabagira inama ko nubwo wafata umuntu ukamufatana icyaha, ukamufatana igihanga, umushyikiriza inzego zibishinzwe z'ubutabera, ntabwo wowe wemerewe kwihanira. Aha rero ubu ngubu bakaba batawe muri yombi, bakaba bagiye gukurikiranwaho ibyaha bakekwaho, ariko bumva ko nibo bizize, ntabwo ibi byagakwiye. Niyo umuntu yakwiba wamujyana mu nzego z'ubuyobozi, ariko nta muntu wemerewe kwihanira. None aba barihaniye kandi ubwabo ni abayobozi bashinzwe kurwanya iryo hohotera, umuyobozi w'umudugudu n'ushinzwe umutekano, ubwabyo nibo bakabibashyira mu nshingano kutihanira. None ahubwo nibo babaye nyambere kwihanira kugeza naho gukomeretsa umuntu. Ubu rero bakaba bari gukurikiranwaho ibyo byaha. Mu karere ka Huye mu mudugudu wa Tumba ndetse n'umudugudu wa Ngoma, abantu 6 b'igitsina gabo bari hagati y'imyaka 19 na 48 bafashwe, batawe muri yombi, bakurikiranweho ibyaha bitatu. Icyaha cya mbere bakurikiranweho ni icyaha cy'ubwambuzi bushikuza. Icyaha cya kabiri ni icyaha cy'ubujura bwa moto. Icyaha cya gatatu ni icyaha cy'ubufatanyacyaha mu kugura ibijura no cyangwa kugura ibyibwe. Aha rero aba batawe muri yombi na polisi y'u Rwanda ibiri maso, inzego z'umutekano wacu ziba ziri maso. Aba rero bakaba bashinzwe guhungabanya umutekano w'abaturage, bakaba bakurikiranwe kuba ari abajura. Ni abantu 6 b'abagabo, ubwo byabaye i Huye, ariko ejo bizaba nawe aho utuye, ejo bizaba mu karere utuyemo cyangwa umurenge utuyemo, upfa kuba uzi ko uri mu Rwanda. Inzego z'umutekano ziri maso, niba ukora ibikorwa bitemewe by'ubujura, byo kugura ibyibwe, byo gukora ibiki n'ibiki, urya urimenge, kuko nawe inzego z'umutekano ntabwo zizakurebera izuba, ahubwo zizaguta muri yombi. Twambutse rero tugiye hakurya y'imbibi z'u Rwanda, tugeze mu Bushinwa. Ufite azongererwa. Mu Bushinwa havumbuwe zahabu ifite agaciro ka miliyari
83 y'amadolari y'amanyamerika. Ubushinwa ni igihugu gisanzwe gikungahaye gikize, ariko noneho hongeye kuvumburwa zahabu ipima toni 1,100 ifite agaciro ka miliyari 83 y'amadolari y'amanyamerika. Yavumbuwe hehe rero? Yavumbuwe mu kirombe cyitwa Hwanguru mu bujyakuzimu bwa kilometero 3 z'ubujyakuzimu. Ahangaha niho iyi zahabu yavumbuwe. Ikigo cyo mu Bushinwa gishinzwe ubumenyi bw'isi kikaba cyatangaje ko havumbuwe indi zahabu mu Bushinwa muri iki kirombe tumaze kubona haruguru. Uyu muyobozi wungirije w'iki kigo witwa John Hung akaba yatangaje ko hifashishijwe ikoranabuhanga rihambaye cyane kugira ngo ino zahabu ibashe kuvumburwa. Uyu mushakashatsi rero umwe mu bavumbuye iyi zahabu yatangaje ko mbere yo kugira ngo ivumburwe bari babonye ibimenyetso, amabuye y'agaciro yagendaga ayiva hafi, ibitare bibengerana cyane byendaga biva hafi, bigatanga icyizere ko hashobora kuba hari zahabu. N'iryo koranabuhanga bakoreshaga bagakomeza gukurikirana baracukura bagera muri kilometero 3. Zahabu babayigezeho ifite agaciro kangana gake. Rero buryo ufite nyine azongererwa. Ubushinwa busanzwe bukungahaye ariko bwongeye kongera ako gaciro k'iyo zahabu. Aha ubusanzwe ngo niho hantu hambere ku isi havumbuwe zahabu ibumbiye hamwe y'ibiro byinshi 1,100. Ubundi ahandi byigeze kuba ni muri Afurika y'Epfo ahavumbuwe ibiro 900 bya zahabu. Urumva rero ko ni ibintu bitangaje cyane muri cya gihugu cy'Ubushinwa. Muri Kenya, William Ruto yitotombewe n'abaturage. William Ruto ni perezida wa Kenya, akaba anayobora umuryango wa Afurika y'Unze Ubumwe y'Iburasirazuba, East Africa. Aha rero ni mu birori byabaye ku itariki 29 z'ukwa 11 2024 mu muhango wo kwizihiza imyaka 25 East African Community imaze ishinzwe. Aha rero William Ruto akaba yaratangaje ko ashimira Tanzania kuba yaraciye kuri Kenya. Ubu Tanzania akaba ari cyo gihugu cya mbere muri East Africa giturukamo ibicuruzwa byinshi bijya hirya no hino mu bihugu bitandukanye, Uganda, Rwanda n'ahandi. Kenya ikaba mu myaka yashize iyo yose 25 yashize akaba ari Kenya yari iyoboye, ari nayo William Ruto ayobora. Ariko akaba yaratangaje ko Tanzania yaciye ku gihugu cye cya Kenya. We arabyitangariza nk'umuyobozi wa East Africa. Mu kubitangaza gutyo rero ashimira Tanzania, abanyakenya baramwitotombeye cyane. Aravuga ati ibi ngibi ni ugusuzuguza igihugu cyacu, bigaragaza ko kirutwa na Tanzania, ndetse no kugaragaza intege nke ku buyobozi bwawe. William Ruto ngubu akaba atari kuvuga rumwe n'abaturage be, bari kuvuga ko akabije cyane gusubiza igihugu cyabo inyuma kubw'icyo kintu yavuze. Uhari bumvaga ko yavuga ko ari bo ba mbere, ariko raporo hari ibyo bigaragaza. Rero raporo yagaragaje ko Tanzania ubu ngubu ari iyoboye East Africa mu bijyanye n'ubukungu. Angaha rero asigaye tugeze ku musozo w'amakuru yacu. Mu kanya gatoya tukaba tugiye kumva waruziko. Ni muziko mu gusoza amakuru twumva waruziko. Ubu rero tugiye mu kanya ka waruziko. Murakoze nayo muyikurikire. Tugiye kumva rero waruziko y'uyu munsi, nagashya twabazaniye mu biganiro byacu bizajya bisozwa na waruziko. Reka tubitege amatwi twumve uyu mutumirwa wacu niwe ugiye kujya tugezaho waruziko ya buri munsi. Waruziko? Ese waruziko mu muntu harimo icyiza n'ikibi? Icyo umuntu agaburira ari cyo gikura. Niba ugaburira icyiza kikurimo, uzajya ushisha mu mutima wumva, ariko niba ugaburira ikibi kikurimo, uzamungwa. Murakoze cyane. Iyi ni yari waruziko y'uno munsi kandi nakagaruka. Murakoze cyane. Ciao.